Belut. Sama nombak perjalanan baru. 5 pemparan lekor. Risman no sadabi. Sadama on tu pahok tu anak. Sian anak. Sadama tu pahok tu siapur pasago mama. Sadama tu namarha hamarangi lekor. Sadama tu iboto ni lekor. Dikira mangguru do? Oke. Oh, nggak pikir hayang baru. Sia. Sanai manon. Hanya lu jauh hidang baruko. Sana manot. Kasmaruha. Dan tolak kamu. Orang ke punak, alana, kamu kurang menjadi. Apa kalau sudah kami lah. Muna pada lusi. Sana manot. Gimana? Jadi langsung manoko tu Bapak Josephine. Oke? Dan juga tu baru nasihat kanan. Itu siap-siap dah. Baru baru nasi nomor 2. Karena yang pasahaton ulus mangani. Ima gordang mula-mulana. Ima gordang sopana. Las ima tondo gordang liatna. Las disiman no kai pasahaton ulus nagajang tu peparan ni amang doron alani bedaran mamusik na hobar tu sinon pajalan langsung ini botok tulisan, langsung ini bere-bere nami. Mau untuk soni penak ingatan itu langkul Pak Josephine. Itu tobot dibulat kotor baligi sehingga hari parapat. Orang Indonesia dia jebuni si Samsos itu yang naho itu sendiri pajun hari. Ilo. Ilo. Ajudan ni si Jokowi anak korma si Samson itu kita dah jawab dia. Jadi mana dia hamu keluarga si Boron amang Boru ulas si gajang rapu ulas si nagajang dohor si dorong rapu anggiat bagutu gajang barita kami masa jalan muna jalan rion jalan si dorong pinokpa alani
asa finati kudur tapi tu dia memang alaka tu sima dapat apa saulia las songonima tu nang pasatami asa sititi bang sopa hono rumah walau tu soni be pasatami saya tidak kapia sunga sahat ma tu boleh kamu bapak hidian ulos nagagang ulos serbang setor rambu atau asa herbang matutuh tangan naman tali bata mamasuk-masuk kan angkai bebermunon pinok perne amang namin na sorbetut jadi bahwa nama sondan itu dua nago nama haton dia jatah jurubin ulos mamantalo ulos serbang ulos nagagang setor rambu buka muna atau ila tua ma dihamusikan nama kalian siapa ni raja rami negro mahami marsoba marumpur lagi kata ada tujuh nama dokter langsung dah puruk nang sosak kapalia langsung dah hatani umum nang sopa bainan na sosadia di selani roh mahami boramai marsoba marumpur lagi paboran ta memang panusin namin mahiti dulu namin marsoba mahami turagay tulang namin ito Soni dohot tak bernabok di persorbetuan di dalam namian dohot ay natio asakit di natino pakodong lesruman. Soni benaboy terpasat tama itu sobana mi raja rame amata ni batama mangkohe pas-pasulan. Matutu. Isi ako ni raja rame nang Roma usa pasato sobana me marhide nasigal marhide piso na gadang di pasar batu kita dengan asas hukum mengenai ba raja mentakkan harolan. Oleh dari rumah, sumoni berbusatan sopan kami, imam kita dah sihal di pasar modern ini tu tenan amat pertama langkoi pasar. Begitu. Kau tahu udah kami mati itu mana radai. Nak kini nungari luka, kau batakas. Napuran ibagas tagang ulus ibagas surdu. Mulus itu hang namang ulus ibadah. Mata ni batama namang ulus itu. Betul. Kue mata udutnya. Gabe, nampar musik. Gabe kan. Baik masih dio khasah.
tontong marsanina marga Sidolok yang pakon marga Silibang. Jadi boleh pada son saham kelebihan kami hubungannya siang dene. Gabe. Terus yai ase ibadah kami, ay mga soman hiten itong konami, ay mga hiyo hubani na manjalosi holy dong hubani na dong isapon kita bani Riah Raja Nagodari. Gabe. Jadi Kami dong. Iya. Punguan malas pusok ni huru ba sa daron di mana parusungkulon ni makina nami ilmahon. Iya, hanami naroh ba sa daron bani nunong mangin ay mama marga pumba sinudolok pro si Silibang. Makataon ni marpusok ni huru na wagal. Lang na siya hagarupan kilor ba simpolon na marpusok ni huru. Hanami pe sangat pusok huru namin nila. Gusto nyo siya pinapar ni makilala namin pro si Amboro. Ya, tetap tabah menghadapi Nabasahor. Tetap bertunggu bagi Tuhan, Tuhan makilan namin diterima isi sili Tuhan di surga. Ay mahatan namin umbani purba sila dolo. Jadi izon namin roh sungon memberi hata pasu-pasu rosi memberi ulos. Tuhan matungon marhiti ni akan ni namin bani sila. Jadi pamalasura siyang, buhay na siyang ceria, terhibur bani kehadiran namin bani sa daron. Jadi sungkot ni pardalanan ni ulos namin bani sa daron ase banbak ka namin din naparlobe maay hubani niyong bahami hasutan parlobe lum siya ay dalahi. Baru umbani boru persenaan. Baru pada pataluhur umbani popu umbani dalahi, popu umbani boru. Terakhir umbani boru nami nama sanina. Pesanan nami aima umbani Yosi. Jadi tersunai ma pakon pa Yosi. Tersunai ma lobe na boy terpatubahan nami umbani Siam hagaruban keluarga besar Simbolon. Aima liha malas pur siam. Jadi kita ham lang kita nasiam idon namar pusok ni uhur baru jun boruh ni lain agujur on. Hanami be ya hakon iboto hanami tanda hanami do jelas takkas sonaha bujur nilayon halagi ayo dihut do hanami magoan. Dihut do hanami magoan. Halagi on maha be perjumpaan na terakhir. Tapi agak pesona itu kok. Itu kas kapor saya onta. Ada lupan jol mama ingun doang dalani hal sonon on salah satu proses nama ingun dijalani hingga nama bodoh tu. Anjana hingga kapor saya onta ai. Malingon ijalohi ka hamat yang on ase boh hingga bajuppa. Sudah itu hanta. Waktu air sonari nado Yalami ni lain nagujur on. Ay mahagalupan nagabisidang atong ta. Andiyan na lahon kita ma layon untuk pajupah kapon Tuhan ini. Songon nadok ihaposayon ni sa dokaon, sa dokon nadok ihaposayon kita sa dokaon. Selaku hasil maon, yarusihan namin logoto sampai batas pusakan umur. Tapi marondos kantong-tong kubani Tuhan. Alani marbuah dohagan korjana siam sadokaon. Marhite yombah na ibere Tuhan hugani teman-teman keluarga ni siam. Anak pakon bor. Jadi halani ai tak nasona habe parohna di bani orang boto. Sampai malas mau bermuda boto. Mena sitoh di bagas uhur. Bahasa tanggung jawab nadok ibukah bapak sadokaon. Kami mati lanjut pun nasiam ma itu atau ni rumah tangga nasiam lanjut ehon ni foto nasiam on. Obat ini, iya. Tentu pas do ibu toham sonaha karakter layak kapur foto nasiam on. Bain nasiam ma sonaha kolong ni bapak on bukan sedia nasiam kedua ke sonaha kolong nasiam kapong foto kapong nasiam on. Terlebih banyak orang tua on. Foto on. Jadi kita bukan foto nami, lain nami.
Mana siang guru di rumah on, tong mana siang sadak ini. Sadak ibakas komunikasi, apalagi sama rior mungkin palingan legan tempat tinggal pada daun. Tetapi hal ini kemajuan di teknologi pada orang on, aduh bedohor menang kadoban. Perlu sisei antara satu dengan legan, sehingga malas liur, horja malas liur sadarion, horja saur matua atau horja kita. Kari dah maholi boni bahasa hagaluman hasoman. Bahasa keluarga, simbolon na adong ijon ayat keluarga, si pujion, na terdidik, na teratur, na patut si niruon de hagaluman halak. Soalnya ay bagas malas liur. Ya, jadi na siya makiran ani. Gari. Ya, sonari dongkoy pada nami, sahab nami, pada spondio nami, mahan nami, kubani habayakan nih, dong kubani nadok disepakati namu dari, jadi mungkin perdobe mah kubani abang nami marga purba, tahun konten ya. Masuk marhite ulus nagadang setoro rapo dohon ulus terbang asa didakon partonjune hamid yanakon amanam nasar mutong masadu na tangyang munay do pagidot munay nam di sialane redaname nay roma hame marsobba marupuranjay Tentang doh hati itu mandokon langsung dah purun langsung kembali langsung dah ada doh langsung pemain sadia. Di sana ni kamu bawa nami buat kamu yang situ dia doh dapat. Sobat marhite ringgit situ sara dohon kapan nagok dohon situ diu hatanya itu kurang mendokon tik tinatinoka hudum dari rumah so ini pesopalame lajarame amat tadi batama mangkohi paswanduna sido buat dimahame asal buihamu ma tertermu kami amar bunga-bunga jadi yuzung hitam ada nih kelas iya jadi yang mau promosi namin di ujung kami mah acara nami siang hula-hula nama timodohon
sakay na musik na marpatungong pusi. Asahatan na Pasaribu, mudah-mudahan na poso di harus sahur madua ini ang bornado. Jadi tupe nak sahur madua mangulon ang wape tongdo caroha molo magsirang padagingon sa kita. Alay posiro aita ala ido dahil dunia porsiauta saya na baju pengnoita muse kana porsea di sapulot kay di surgo dinasurakan. Jadi siap kami ula-ula na poso turut berduka cita loh arobe nau sahur batua alai someone pagkirimon di kita dan buhay kita harus disedihan yang berkepanjangan. Tapos niroha may ita majupag katapos di surga. Jadi songon atas ya kami hula-hula poso bergaya natin di rumah Algamad ang sobo. Magabi mambul namyo sa iyong gagiyama amuna ng poso. Kami siya pula-hula na poso. Matupauliate diha mo sa luna. Dinaroha mo laho pagulaw-ulota imang pagsahor magwaw ni like one. Mauliate ma diha mo. Jadi itu dinaung jumono dinyon naik kuna bunjuan kat nagaamon sotar roham jalanan roham alai itu ang bohamateni naik kudu bunjuan nasa tono koma alay ng nakapagod. Dahil ito, tanong ko, hatan Tuhan ka, nama ko, hindi akong sa tulua. Martua lo, harap, namanaon, ipang alay mo lutaw imana, daroon naman siya.
Kupal hanguluan, naupar pagbabagan ni Debata, iyak kajorma, maposya, ibana. Jadi, posroham ito, pasahat diri tutuhat ka. Asa di bagasak kahipasok ko. Laho patuloy-tuloy, sumiya pa po para mo. At kaya na komo, ito at kapaw. Pasahat diri ito, tutuhat ka. Sabar ho. Inaw, mabayado ho, abala, video. Jadi, posroham ito. Nanilang pumituhat ka ito. So, katantuhan din naman Dr. Romaon ay agwan. Jika kita telah mati, kita percaya bahwa kita akan bersama. Harap kita Tuhan kain yang subuhi lima pakai mota sama nak saya kita dia makila dinong dimulumot tinong laikon naturas mula adong do hatan na do mato mulumate amay anak lima nagabiyama. Iya, pas katangion hatane udah teh. Jadi kamu mah pemimpin di Kebuto nagabiyama yak Kebuto do lain. Jadi sa libur ko ito hatta kamu sa asa buhay no ang Kebuto mo. Sisalatahi mo. Sisalauluan. Aw kaya maam Waduh kami bawa obat dulu. Aw masih bawa. Jadi mati amai aw menagapi mati suya tego. Doh. Jadi ham be amang. Soni maham. Malo hamu. Mangedek ke belum no, problem. Alana. Ama nakpega dia mereka itu mengelak saratahi hamu sisa doloan ibaga sadami hamu magurang dinyo kahukbo asamu hamu narasimuro hamu siya diyan sinuto jadi mahatak itu hamu amangga dohot paturi hamu itu hamu narasimuro sisa rohani asa sonang rohani ko jadi dihobe na takaidaw katabang ko magdamidami sisa tahi sa ulo kamu sisa roha laupat kureho ninyo sumadua ipot juga kasadami hamu sisa roha hamu adong do apa mando ada saya tahu United Christian bersatu kita bercerai kita jadi salahan juga kesadaran ya asal sonang rohani kolokol kalau sonang rohana kejam mau nuna jadi kamu lah sini rohani nyol protokol. Alana sa di mana nama, dan mana nama pikir kamu din nama rumana. Jadi butuhamu baru rumana tu.
Tukok na ibalungan. Ay, tato nga pa nalungan. Itu marok na gawa. Sumato sih. Baik. Begitu bahasa. Pasar ibu di nong di pasar tamu atau masuk marhite urus negara seorang urus serbang asa gadang berita kuras ni angka pinoper ni amang murmunon saya herbang tangan itu alamat teribata nara masuk hunaya ngobur obah boleh amaname nasal bogor di siakut ni rame nengro mahame marsoba marupun radai ata itu nama doktor kan sudah purung nang sesakok badia kan sudah hatanya ada dok hatanya nang so papai na sao sadia so kami amang parmusin kami lihamu pamor nami roh amu siani buat kamu dapat dokol nanti siani ala naik marsoba mai taturadai pasaribu amang kami marsoba turadai punura pasaribu pamor hatame mahije Songonipe na buat terpasatabe masih kesopaname turajai ima maridon kapar nagok dohok ai sikiu titi na tinoba kodong dan serumah songonipe na buat pertumpahan redaname amat terlibat sama mangkohe pas-pas sudah sido mereka mati jadi mulai namanya mangguru diutur dakadaka madaru bado ebeng-ebeng nunga tumelas rohanamnya mangburu nama jalo sebuah muna mangburu setuhata masudi kalau hamu balos nia mangburu lasma rohanami jadi bualan nami mangburu di parmusi nami gabi tinawim yang bual tio bina itu panawata kadabang nasi tio dohot asahata baik permusik
kuatay. Pagkalilaw do pakikiyam di kita. Kaya pala sa riyon, ima na maglaon sa umatwa. Amang sigurun na bastang damay. Jadi senhan sektor jalan Bali. So sada penuh kita nang mau kalau karena sudah dulu naron kalau nakin kalau seorang lo guru. Jadi sama makaronan peso iso sudah pawenon so lima kondisi sangaron masih tu sampai dah mau iso mai iso naka namiwa jadi asma orang muna ya orang itu kesono situasinya memang tak kita tolongan sa arisan dari desi arong ganon pagi-pagian mulai sa nami na sa matangga sa daun di sa hinuan sa tangi ganon jadi hatan na dua maroon aku ini sebagai kasih pertandingan seoras na ita sa lumutang keluarga marang-marang kita mariboto nama produktu na bersauta kata kasih utama sa ringan pinapitutup ito minatabihan sudia be kita mamalaka mulai sa daron tuwari na ng do ito sima na pagkasabihan sa kedua na pagkasabihan ni Subor Dimana sila tua, sehok mahita. Di masa kata siya kami, semua kami si Gununami, semua pagi-pagi atau Gununam, nanti mau kami nangkang yang baru na. So nilang tapatuba, saya lahat teman ang goy pasipasnya. So satu liter tu 3 ras, saya saat mah. Mga saat daw sa umato, saya saat mah ito. Yang jalan asan. Imahami siya sa kabila Bali, doon na, bukasatay matugara na yung mulade. Sada, kamayelo, ina bagian adat dihita ko nama dia. Doon, amanaw bida. Bagian adat to, malaki perbadi mahami. Hami na khusus juga sa dalam Bali itu soal, kota Bali malitik to laki-lakin. Ada untuk pati-patian ini lagi. Kaya tahun lain lagi. Ada osbas. Jadi, iba tapi sehat makaka panjang umur ang gunung pangututor. So maninang hamu akan dinami, to lainami. Sehat mahamu, sadama ro hamu na. Di daw pasarian mahamu di puri di awahon. Napon coba nalobak masa boy haluan yung kapatan awahon sehat-sehat di kasih. Imahatan nami. Pati-pati ano ka? Dididik ketua wilayah anak ini. Nah, ini mah tanami. Terade mah. Halo, balik. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Baru mau saya mau buka bunga. Tidak sabar, tambah 2 tombol, itu tombol ya. Tambah 2 tombol. Sarang 2 tombol. Sarang 2 tombol.
sarang dua nomor, putri dua nomor, putri dua nomor, Bapak Sungai sudah tergantung Kembar tubuh. Tutulang ruh nami raja ibu tahun. Maka bima kurasi ma raja ini tentu mamu saya muda untuk kami tertimpa caraton dan tu mamu saya tu bariban kami bariban ni aman kami nama Arab Kurtoha bariban ni aman Arab Sorbaton nama Arab Kurtoha. Wadihamu bariban. Mana ulah dari kami kurasa ini? Dari Papua. Itu Harora. Dalam daftarnya itu. Jadi nomor lagi modal PSB nonga pertanyaannya apa pengaruh siko nonga PSS ada sektor dari kota media nonga. Jadi dokter domang seulang ni yang nakon guru PSB itu Utara Parna Parmaksian HSB TPPGM Parmaksian ini Apu Josephine Dohot rombongan Tordong Nasian Maru Kulang-kulang saya Kurahan kamu saya si matua libur nami Kurahan saya rombongan libur Bu
boro na Joshua, boro na Poso, no boro na Tuan, boro Tuwo, no at Simatulibur. Saudara mahamu amang baru. Oleh hati bagi Tuhan, oleh hati manang di kita sanjuna. Tuhamu, Raja di hula-hula nami, mana tulak nami, Son, Rodohami, Simatuan di Boruguna, mana Raja di Boruguna Perkasiaan. Di pasal Matuan di tulang anggosang di tengah-tengah, Rodohami, Saluhut, Simatuan di Boru Perkasiaan. Dohor Raja Kuku. Jadi Tuhanmu tulang nami, mula siap kami Simatuan di Boru Muda Perkasiaan Dohor Raja Kuku. Dan hata pasu-pasu nanay kasaton nami Tuhanmu Raja nami tulang nami. Nabowi dohor nami Tuhanmu tulang nami. Marpangidoa kami di kuata Merdeka Basai. Sayang dia manya kuata Merdeka Basai. Tidu mahamu taratur mamuna tarbubogi mati nakulang liba. Dua liba doa akan liba kakokas. Jadi Tuhanmu saluhuna tulang nami. Jelas di rohanami. Siap kami Simatuan di Boruguna Markasiaan do Raja Bubuk. Adong do di patupan nami. Tasongon dinawahon manurubi datulangon di parsau batuan di taruangon. Ima tasongon tupak nami manak sudua nami. Molo bahasa Indonesia na sehari pengganti trasbungan. Otik susah dia penon na boy di pasar kami. Siap kami Simatuan di Boruguna Markasiaan do Raja Bubuk. Las marohan di datulangnya teh. Jadi tasongon hati si tua masih dono nami. Titi na tinopa golang-golang pangarapna. Tuk songolibe, na boy di pasar kami sa Simatuan di Boruguna Markasiaan do Raja Bubuk. Saya Tuhan tama nama gomi angka pasun-pasuna. Jadi tulang kami langsung ada di gorhamnya teh. Jadi permusim kami. Di nalaho pasar tumpak mahami mana sidua nami itu tulang nami. Siang kami Simatuan di Boruguna Markasiaan do Raja Bubuk. Baik dalam mamusin na hobat musim. Alang guru rumah hudaku warasok kami dan rumah hudaku kami di hararomo rumah tumas sahilas rohaname nawi naji buki kamu dan di pasar begoni amaname naung sarbeton di selane jatuh pabenamu nawi nadikan son nama son digone putar berdudukui tip bawa nawar satu jembel katirubian oras mengambil wacano pampairan munai itu bangunai yang baru atau madu bagada ba di hamuna nama ngalia di sakone kamang baru naik ro mahame songon amon hamu marhite oras singri kote tusukut kebe mohon rame kamang baru ba lasma rohamuna sidokot di mahame amang permusuh kami naik borha mahame mamohor pamur kami iba sebagai guru kami bang musuh tahu lakuse amang permusuh kuti amolo
akhir bangga tangan yang terlibat masing-masing mula saluna amang kurangnya simatun kurangnya asa tutin ati noba kulung kesurunga kami bebas itu tidak ulos dohot kapar tu simatun guru dohot aik betio amat terlibat mangkohi masuk-masuna somanima kata rame itu hamuna amang kurangnya dohot berdekat mati itu hamuna kamu ulos na gajah sitorok rambut saya lihat madian ulos na gajah mo sitorok rambuton mangulo silor dinami dohor dari dinami somoni nang pasat tamu boros mipin tas somon hada situ dua mas dorani pin mapoki bol pasoran pin mato dinami saluhut akan raja di pemulung dinami seluju-luju matu kamu ulang nami nama kalenan kita somon hada situ dua mas dorani kamu ulang nami bagus nama kanto mana kata kemudian harus memahami nama jalur dalam tubuh di musika. Iya betul. Jadi kesehatan nama ke? Jadi apa kau? Jadi permusi kami. Jadi kami. Kami sesi batu di boru maka syahadu berbuku. Ada orang sana tua-tua nama dok. Dibalik kedua tio di parakat atau mana dapat? Baik masih tio-tio di kelas pada umah tuh bahasa kami. Secara dengan di pasaran itu dapat kita komunitas saat kita pasar tutor. Natutu may mabikas may siyang imana sa umatua tulang namin. Imana nga tulang ng sunile namin kareban dia katunggal namin tulang namin. Rodo kami tutu na somre wakili si matuan nga sibuan. Rodo kami tunggal isang sibiro. Nalaho nadohot kami patulungan nagkundar bacita do kami di Panlaw ni Tulangon di manutangan di Tumata hanggang songon hata sondonon pareban nami harga utahayan naraho panakas kon songon dia recording ni acara ta di bagasan bason kami suraho matukan pareban nami dan utahayan. Terima kasih. Lobe identitas kami masuk to asabon sahat tu ulau persor ngadua ni tulang namio tu na tulang nami na tulang aku hamatia atu akasurati dinana ni buata anggia na tulang atau ko karapun roham kati na tulang dah kami akon atau pinopar mo tabau kumon ang dia lamun saya katulikan na nakwat cariana sok ni hawa kalenali doa ka baliban nami isok kami rodo da siar simat doa nyur nado kami nawawot ni roa di parlawan ni natulang namion itulang namion panggilan nami kan napasimutok kami lain ale kaimot kedua kami Panginoon namin sa simado ni Bulu dos roha muna dinalapaw hakto tulang namin na burjo di permuting ni tulang namin yun o tikso sa dia sa ituhat ma magbohi paso-paso na jadi tuksong rupe karoro namin lae tuksong yak kabaliban namin marbuha bain ng magita nagulang at akaulaw sonari Rona mahami dinalaw mangalias siluanawi na mangurugi tulang nami so yung pasak na tuha mo muna nila sunto siguro mangalias siluanawi hami itu gula-gula nami itu tulang nami siguro kaya madola guna sawah Woo!
sormajuan ni amaname naung sarboton isialane nunga tung iya baru napulog ton dinami muda-muda muna lebay ka muna sihon nami dua muna asa kamu nama kanto jaga tak dirugian oras man kurang suton magkano tumpak na pinasa mulai atau diratuhan man diamor sika na mga dia isyakot ni amang buru na Roma hamid manabiya muna manang mamuhol hamo Mahine oras subritodi do ulos nagadam ulos itor rapu ulos herbang asa herbang ma tangan matariwata mas-masuhamo amang buru namin tay tupay itu ama sigadam umur hamo dalam dia tu ama itor pinompar hamo amang buru namin disyalani amang parmosin namin naik buru nama namin nalawa manabi manang mamohol semua dari buru namin ay mamusik sa